Pre nego krenemo na samu temu klipa, želim da kažem da zaista ne znam ni da li ću uopšte moći da učestvujem na ovom ozovom takmičenju, jer sam baš dosta slab sa suvojima kao što se i da primetiti, ali sam ipak odlučio da to pokušam jer je rečeno da svi ispod 1K suba mogu da učestvuju, a i ovo takmičenje služi da bi boostalo manje kanale kao što sam ja. Također želim da se izvinim što ću ceo klip zvučati kao da sam iz bunara, jer mi je mikrofon malo pokvaren. Mislim da sam dovoljno objasnio, tako da... Samo da napomenem da sam članove fantomske trupe rasporedio po brojevima sa njihovih tetovaža i da kažem da neću sad da nabrajam one potencijalne članove ili one za koje se još uvijek ne zna zasigurno da li su članovi fantomske trupe. Da se mi vratimo na fantomsku trupu. Prvi član fantomske trupe o kojem ćemo pričati je Nobunaga. Na početku sam možda trebao da stavim Kroloa, ali sam ga ipak ostavio za kasnije, jer te ima najzanimljivije moći. Kako god, da se vratimo na Nobunagu. Nobunaga je lik u kojem smo dosta malo videli u animeu i u samoj mangi, ali sam bio dovoljno vredan da pronjuškam nešto malo o njemu. Njegova prava snaga, bar po onome što smo mogli da vidimo, se ne ogleda prvenstveno u moći kao što je Nen. Naprotiv, njegova prava snaga leži u njegovoj fizičkoj spremnosti i veštini. U animeu smo mogli također da vidimo da je veoma sposoban mačevalac i da se dosta oslanja na svoju brzinu. Po svojoj brzini i veštini mačevanja možda i donekle da parira Feitanu, ali ono što je zanimljivo kod njega jeste da ima veoma dobro izoštrena čula i da ima užasno jak N. Dokaz da je stravično jak mogli smo da vidimo kada se čak i Killua uplaši njega. Meni lik nešto i nije bio gotivan jer me nenormalno podsjeća na Cerčinu od Yasua. Kogod igru protiv njega shvatit ćeš o čemu pričam. Pošto je on jedan od najmisterioznijih likova iz ovog anime, nisam mogao ništa preterano da izvučem za njega. Sad, sljedeći član fantomske trupe je Feitan. Feitan je donekle i sličan Nobunagi, to jest u borbama se koristi svojom neverovatnom brzinom i veštinom mačevanja, ali za razliku od Nobunage, Feitan je nemilosrdan u borbama i koristi veoma jake sposobnosti Nena. Trenutno viđene njegove Nen sposobnosti su izlazeće sunce i onaj oklop kojem sam iskreno zaboravio ime. Inače, ukoliko ste primetili da sam malo brzo, skonto sam da će video trajati predugo, tako da sam morao da skratim skriptu gotovo za pola, da bi vas držala pažnja do kraja videa, jer ono ima 13 članova fantomske trupe, a ja da pričam o svakom 2 minuta ne ide. Da nastavimo, sljedeće na redu je Machi. U animeu nismo mogli mnogo puta da je vidimo, ali po onome što smo vidjeli ona se uglavnom bori golim rukama, zbog toga što je valjda nenormalno jaka. Kao i naša draga Rozokosa kučka Sakura, ima te neke nesposobnosti kojima može da leči ljude. Sad sljedeće bi trebalo da bude ona Kilina sestra. PS dok sam pravio ovaj klip skonto sam da je reč o trepu i da je ono zapravo muško. What the fuck, man? Ali sam ipak riješio da stavim našeg svima dragog, neverovatnog, homoseksualnog, pomahnitalog, pedofilskog, nekrofilskog, pederskog, hronično i mentalno obolelog lovna mađioničara, a.k.a. Hisoka. U gore navedenim epitetima već možete dosta da zaključite o njemu. Hisoka pre svega važi za jednog od najjačih likova koje smo vidjeli u animeu, ima zapanjujuću fizičku snagu i veliku izdržljivost. U animeu smo također mogli da vidimo da lik ne mari za povredu ili smrt, bukvalno ga boli uvo za sve to. Jedino zašto on brine jeste da oni gon ostanu živi dok one odraste da bi mogli da se pojebu. Malo sam skrenuo s teme, tako da bi bilo poželjno da se vratim na njoj. Sve njegove sposobnosti koje smo mogli da vidimo većinom proizilaze iz njegovih akrobatskih veština kao i kontrolom Nena. Svojim Nenom uspio je da obrazuje jednu neverovatnu moć koja bi u rukama nekog drugog bila prilično useless, jer koji će mi sposobnost lepim sve živo poput žvaki. Ukoliko još uvijek niste upućeni, pričamo o njegovoj sposobnosti po imenu Bungee Gum, koja mu omogućava da sve hvata i lepi poput žvaki. Osim toga,
U borbama smo mogli da vidimo da koristi i karte koje su učvršćene uz pomoć aure, sposobnosti koja se zove Shu, tako da postaju poput noževa. Za sve njegove moći mogao bih da napravim ceo video ili ceo video o njemu zapravo, ali trenutno mi se žuri, tako da trenutno to je što je. Ne znam zašto, ali od kad sam ga vidio u prvom arku, bio mi omiljeni lik. O njemu ću sigurno u nekom od sljedećih klipova napraviti ceo klip. Sljedeći na redu je Sphinx. O njemu nemam ništa mnogo reći, osim da je gotovo najjači lik u fantomskoj trupi što se tiče borbe prsa u prsa. U animeu smo mogli da vidimo da je većinu poslova obavljao golim rukama, to jest nije koristio neke posebne sposobnosti, ali u borbi sa onim Himera mravom mogli smo prvi put da vidimo pojavljivanje njegove nen sposobnosti. Kao što smo mogli da zaključimo, ta sposobnost mu dođe nešto slično kao što su Gonove papir kamen makaze, samo što ima samo pesnice, ali okej. Sljedeći je naš fancy šmensi gej Šolnar. O ovom liku tek nemam mnogo da pričam. On je poprilično inteligentan lik koji ima sposobnost da kroz posebne antene valjda kontroliše u potpunosti druge ljude, a kad ih ugura sebi kad ubaci antene sebi u telo, pretvara se u super sajanca. Na kraju, iako je imao zanimljivu moć, spoiler alert, dao je Krolu i Hisoka ga je ubio. Sljedeći član fantomske trupe jeste Franklin. O njemu možemo reći da, iako je grdosio od čoveka, zapravo ne koristi tu snagu u borbi prsa u prsa, već većinom koristi svoje jake nesposobnosti. Njegove sposobnosti, bar one koje smo mogli da vidimo, omogućavaju mu da iz svojih prstiju napravi oružje koje može da izbacuje auru u obliku metaka koji su veoma jaki. A evo jedne poruke od mene. Ako se ikada osjetite zapostavljeno ili beskorisno, setite se da ovaj lik zapravo postoji u fantomskoj trupi. Sljedeća je likuša sa usisivačem, a.k.a. Shizuku. Ona je većinom bila tu da čisti govna koje palci naprave, nije imala neke posebne napade jer, kao što sam već rekao, bila je samo tu da bi čistila za fantomskom trupom. Ono što je zanimljivo kod ove likuše jeste da je najjače oružje jebeni usisivač. Ne, ozbiljno, kuda ide ovaj anime? Prvo je bio štab za pecanje, pa jojo, i sad usisivač. Zaista kreativno, ne stvarno, zaista kreativno. Njen usisivač bio je u stanju da pojede sve što nije napravljeno od nena i što nije živo, što uključuje i krv, što bi moglo da bude malo OP, ali dobro je da je kreator ovog animea donekle ograničio njene sposobnosti. Sljedeća likuša ima toliko veliki nos da komotno možete okačiti 4 jakne na njega. Ukoliko još niste skapirali o kome ja pričam, reč je o Pakunodi. Osim što ima nos veličina Eiffelove kule, ova likuša posjeduje pištolje koji su njeno glavno oružje i koji ima odlično barata zapravo. Međutim, to nije ono što je interesantno kod nje, mislim na oružje, ne na nos naravno. Ono što je zapravo kod nje zanimljivo jeste njena nen sposobnost specijaliste koja joj omogućava da čita protivniku misli. Uz to što može da čita misli, može da zaviri u nečiju prošlost, a pošto izgleda ni to nije bilo dovoljno, njena moć joj još i omogućava da prosledi ili ti podeli svoja sećanja i da umalo da zaboravim da pohvalim još malo ovu moć, također omogućava da zaviri u nečije uspomene i ono što je još gore, kada neko bude pokušao da je slaže, ne može nikako biti obmanuta. Sad, iako se čini da je ova moć prilično OP, ova moć ima i veliki hendikep, to jest moć neće raditi ukoliko ne bude u fizičkom kontaktu sa osobom, plus kada gleda nečiju prošlost ne može da odredi vrijeme u koje gleda i na kraju ukoliko neko ne odgovori na njena pitanja neće moći da vidi njegove uspomene. Sljedeći lik iz fantomske trupe je Bonoleno. Za ovog lika me je posebno mrzalo da tražim, tako da ću samo ukratko ispričati. Ovaj lik je dobar bokser, a njegovo glavno oružje su zapravo njegove rupe na telu koje imaju svi članovi tog klana kojima oni stvaraju muziku valjda. Vidjeli smo da nekim čudom može plesom sebi da stvori oklop i koplje, a što se tiče njegovog najsnažnijeg oružja, to je sposobnosti Jupitera, da budem iskren ne znam ništa. Sljedeća grdosija je Uvo. Uvo ima prirodno nadljudsku snagu koja je njegovo najjače oružje,
a njegove nesposobnosti koje smo videli u animeu služe mu da ojačaju njegove udarce i tako to. Bližimo se kraju, a sledeći lik je Kartopi. O Kartopiju nema baš puno da se kaže, u borbi je prilično nesposoban i beskoristan, međutim ono što ga je uvelo u fantomsku trupu jeste to što može da stvara predmete. I to ne bilo kako, čak i za profesionalne lovce da bi stvorili savršenu kopiju nečega, moraju da budu dugo vremena s tim objektom ili tako nešto, dok je Kartopiju dovoljno da samo vidi ili dotakne predmet koji želi da stvori. U animeu nam je prikazano potpuno savršena kopija cijelog naselja i to samo nakon što ga je Kartopi video. Na kraju je i on kao i Šalnark dao svoju moć Krolovu i završio ubijen. I došli smo do kraja ove liste i na samom kraju ostaje Krolov. Sad, o njegovoj moći je prilično teško pričati, a ne spojlovati mangu, ali ja ću da se potrudim da samo ukratko nešto kažem o njegovoj glavnoj moći, a što se tiče ostalih moći, ostavit ću vam link u deskripciji ili ću pinovati u komentaru, Fejtanov video, pa tamo možete da pogledate bukvalno sve o Krolovim moćima. Da se vratimo mi na njega. Za njega ćemo reći da je njegov glavni izvor moći zapravo ona knjiga, što verovatno i nije bilo toliko teško zaključiti. Jebi ga, načitan lik, nije kao mi ostali. Da se vratimo na knjigu. Ta knjiga ima moć da ukrade moći od drugih korisnika, pod uslovom da Krolov vidi kako ta moć funkcioniše i postavi nekoliko pitanja o toj moći i tako to. Sad ima još dosta stvari koje ta knjiga može, ima nekoliko hendikepa, ali sam skonto da bi bilo bolje ukoliko to pogledate kod Fejtana, da ne bi bilo da kopiram nečiji video, a iskonto sam da je video već previše dugo traje, ali eto, to je to što se tiče ove liste. Još na kraju